रशियन डिप्लोमेट ने एक स्पाई एजेंट को पकड़ा जो यूएसए के लिए काम करता था। वो स्पाई एजेंट सीक्रेटली रशिया के सीक्रेट यूएसए इंटेलिजेंस को सेल करता था। उसे रशियन डिप्लोमेट ने 12 साल जेल की सजा सुनाई। आप ये वीडियो देख सकते हो उसे कैसे वैन में पकड़ा। Знаете, что произошло? Да. Телефон ваш, пожалуйста. У вас один телефон? Да. Так, руки. Давайте. Конец поедем, да? Да. Второй. Знаете, что произошло? Что-то пояснить сразу можете? Нет. Надо посмотреть. Вышеуказанные мной сроки могут быть установлены по стороны при наличии уважительных причин. Осужденный Коновал, вам поднять приговор суда и порядок обжалования. Судебное заседание закрыто.